Wih, sampun akeh semeton titiange. Punapi gatra semeton. Jogek-jogek nih, bagus-bagus nih panggihin titiang. Semeton, sane mangkin titiang jagi mesatua Bali. Toto, mai melinggihne nampain. Toto, masih mai nampain melinggihne. Pirengin satua tiang nggih. Nganten ke Badung, Uli Sukawati, titiang Putunita Wini Diantari. Ngiring ngajogang budaya Bali, melarapan antuk satwa Bali. Om Swastiastu. Satwa saneka aturan titiang memurde tukang pancing. Kecerita wenten ketuturan satwa. Ring pesisik angin ada anak memondok pedidiane pesan. Iya madan I aget. Kegaine lemah potong. Tua maboros ke alase. Tekeni memancing dogenan. Lemahnya luas maboros. Petengnya yang abai jukungnya ke tengah pasih lakar memancing. Sedek peteng galang bulan sane luwung pesan. Dituyaget ngenggalang nyomak jukung teken pancing nih. Laut iya ngetengahang lakar memancing. Apa kaden lega kenah nih nopoin ombake gebyur. Biur sane kasuryanin bani bulan. Sesubane iaget neket di tengah pasihe. Ditulantas pulange pancing nih. Cuing. Pusing mah kalau sakit iyo ngerasa ada yang ngedotin pancing nih. Dadadadadad. Aduh canggeng kaya man benar. Ditulantas ting-tingo pancingan nih. Nanging sing jobe bakatange tuah kahang ngetes si pancing nih. Ditulantas iya mekita mekisit tongos. Dayung nih jukung nih sambilan iya megending. Semeton sarangin ngaget megending ya. Juru pencar mai jalan mencar ngejo obe gede di sawane aja keliu. Nah sesubane iya neket di tongos ane melah. Dituyaget buin mulang pancing nih. Cuing. Nanging makelo yang ngantiang dituk. Tusing masih ada yang ngedotin pancing nih. Nyumingkin ngedagang kenah nih yaget. Suba mekire galang kangin. Besek sing ada bebak katanga. Ditulantas iya mekita mulih. Lakan mulih gen boy cang. Uling tuni cang memancing. Besek sing ada bebak katang cang. Madoh kia pasang seduk. Entong pancingnya deh. Marau karena jemaknya pancingnya jaya agat. Dadadadadadad. Adi, ijang man bebe na. Dadap kantinnya bagede kang kaman. Cuting ka jaya agat. Pamupon wen semeton. Kangen nih bakatnya jaya agat. Jemaah kang aja yagat. Makena-kena ya yagat. Kene papinah nih.
lah karo bojo kangen mulih. Nyenawang ulian kangen dheweke nepoongane melah. Laut kang ne entu pen-pene sik dungkine. Tur ieu melipetan mulih. Sesubane ieu neket jumahne ditu lantas kang ne entu jange di cap-capan paone. Nah, kecerita buen manis semengane. Iaget subuh bangun uli pesariane. Uli joh, iyo ada nepuin anak loh, bajang, buen jegek, sedang kontreng, repot ngedarang nasi. Buat anak loh nento, tusing pesan iaget nawang. Ditu yang enggak lah ngojok si tongos anak loh nento. Supaya nekat di pawon nento. Tusing tinggalin apa-apa. Malihan alih-alihin ja iaget. Alih nih bucuk angin, bucuk kau, bucuk kelot. Tusing masih bakat anak loh nento. Krek. Duh, bos keseduan basang nih iaget. Seledatinnya, subuh penganen bebe jangan aja nak loh nento misi puyung hae cap cae begerito laut yo nyom kanci warak basangnya yaget subaya warak laut iya sirap dilap-lap nih sirap nih iaget merasa ada ane nundun dewek nih. Tur munyine alus pesan. Beli bagus. Bangun beli. Tiang sampun di samping beli nih. Subaya bangun nih aget. Tusing tinggalin apa-apa. Pesan kedah nih. Karena abis awahe aja anak lu nih entu. Hah, ditu iya ngelah daya, kita ngintip. Apang tawange pesajana pesan, nyen kesujati nih anak lu nih entu. Samar, manusia, nabi dewa. Ditu yang nggalang nyoma eteh nih, ane saya abone mau boros. Laut iya pesu ke alase. Nanging ke tusing iya ke alase. Iya ket ngelingkung di samping pondok nih. Udah ditu panang ngintip. Tusing maka loyong-loyong ditu. Tepukina kang nento musuhandos. Wush. Jadi nyansan ngedenan duken lepokan antus nento. Wush. Sakit kang nento subuh mah pindahan manusia. Jadi lepokan nento nyansannya nih kan. Aduh, jani kepindahan itu nyansan nerangan kanti sakit matanya agak ninggalin. Wush. Sesubane hilang andosnya itu mekejang. Mesilur dari nak cegek dan kadi-kadi. Bangkiang nih acekol gendolayu. Cara tiang seksi. Ada ngena nggak semeton, ada lagi nak wani nopoin anak loh buka ke gitu, iya gat pusing pesan ngeret kena nih buduh kasmaran, ditu iya gat ngerayu ngerum aja anak loh nih entah, sambilang iya mah gendengane aneh ngetren cara jani, muan adine mesunar saat mau kesunaren bulan nyina yang jegek adi sekadi bulan. Oh adi bangun ya aget uling pengangkapnya ngenggalan ngojok sek tongos kang ne ento megantung jemakino kang ne no cak-cakino kang ne pak kanti dadak remuk pesan. Uli sekat kang ne ento suber remuk. Anak loh tusing buen bisa melipetan ke tengah kange. Sobat ya anak loh nento. Ngeling siksiga nepuong kang nento. Beli bagus.
Yening beli saja teman tur tresna teken tiang. Kang tadi beli wirose nyajak kang tiang beli. Dije lakat aku ambah tiang mulai beli. Namun kane ento lagi pamuda tiang mulai beli. Lantas kene pesawatnya yagat. Adi joget. Doh adinya ne beli. Bisa dia dadi kurenan adi. Jelek melah adi nih. Beli nerima aja adi. Maka lo iaget aja anak lo nih ento makurenan. Uli sekata makurenan aja anak lo nih ento. Iaget nyansan nyugihang. Sing suge dogen. Misi rire tur sakti mawisesa. Nah, gelisang cerita. Ide sang Prabu reng desa ni ento mireng orti kurenan iaget kelewat jegek. Titu lantas ide anak Kiago Brahmantio mepikayon ngarsang kurenan iaget teh. Ditu lantas ide anak Kiago mengande anak loh ni ento kene pengandikane. Paman gelah aja makajang. Kamu jani paman oleh yoyagat. Apang presiden nyerahang kuranane lakar dadi rabi. Sawire iagat tresna pesan kuranan. Apa buin kuranane? Lebih tresna teken iagat. Tusing ke aturanga majang reng ide sang Prabu. Duaning buku aketo. Bramantio kayak sang Prabu. Tur ngandi kayang prajurit idane. Prajurit niro sinamian. Sawira iaget tusing nyerahang kuranane. Ne jani matiang yo iaget. Ditu lantas para prajurit idane mesiat aja iaget. Saling lantik, saling tumbak. Bes keliwat kesaktiannya iaget. Balan-balan idane tusing bisa ngalahin iaget. Ditu lantas tedon ide sang Prabu metanding jurit mayuda teken iaget. Cai iaget. Cai tusing ngargan cang uling di natah nene. Buka cicing singal cai iaget. Cai wa acara budada tusing pantas ngelakunan jeget buka ke kene. Ne jani iaget jen tusing serahang kunan cai ne. Cai lakar matiang cang. Cutet urep cai ne lakar tagih cang. Sing buangan cai mati ciagat. Ditu lantas iaget mesaut. Ida sang Prabu. Ida tusing pesan bisa ngajinin tegak Prabu dados iriki. Momoang kara murka laksana yang ratu nih. Tiang tan purun sarangi ratu. Nanging tiang purun ajak kelewatang ratu ane cara kene. Tiang misadia metanding juret ajak iratu. Apakah ada rame siatne iaget sarang ide ratu saling lantek, saling tumbak. Kesuen-suen kasor ide sang Prabu. Raris sede ide sang Prabu. Sesedan idane para panjakne tusing buen bani ngalahin iaget. Ditu makejang nyumbah iaget. Tur nunas urip aja iya. Raris para panjak di desa ni ento ngadegang iaget jumeneng nate pinake mancerang ring desa ni ento. Sesukate iaget dadi agung di desa ni ento. Desa ni ento gemah ripah loh jenawi tete kentrem kerte raharja. Nah, ide dana sareng sami wantahasa punika satwa itu kang pancing.
Yening pacang telebang lan daging suksuman satuipun inggih punika yening iraga dados manusia boleh pesuecan ide yang widi iraga kesudi pemimpin nenten dados iraga dulek utawi momo angkara ulirin ratu idesane ring jagate puniki. Sang Bima nang tangang gade bareng langkung ring batu yang Tityang jatmo kelintang wimuda kirang langkung ampurayang puputan Tityang antuk para mesanti Om Santi 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 Om